mundu tasu na indi ugesobi kwa bandu ketha ni wandikitwe kuwa chapati pakesobi kwa bandu ngaya gakonekania kwana na biti yaku keso kwamba to bandu ukatwika niweza kuandikana na watwika ni boss wa kindu tamukawa na sindu cia muthemba tosu ni nake Jafef ni watu nake ni kiokoni cha mundi nikana withendi ni twatumwania kuso aso ya kuwa chapati na maundu matitha mesa wasawa kabisa ekangu kethie mweni wako muthinyani wa umundi. Asante sana. Kwa maziro ni tawajia bethi mwicha. Yes. Kitu ni bandu bera wa mwesa. Endene wakathonzweni sub county. Makueni county. Karibu sana ba mitambo ni NFM. Nieleto nezaki kabisa kana we mwana biashara. We mwana biashara na ningi enuko na biashara wa kuwa chapati. Uzuni wewe yorangu na huyo. Na kwa no you na wende neza kabisa. Uzuni wende neza. No regret. Ndio regret. Kwa mbodo rabia about your life or kusoge soma cha kuba no bikite maundu tasu. Nyene nzome tenga biga form 4. Nzome primary bandu beta wa Tumbule. Yes. Primary school. Ngati secondary. Wa Tumbule. Ngamini hapo form 4. Mwaka wa 2017. Ngona mini form 4. Babu ya sawa. 2017 no 2023 na withitwa wikite biti kabisa. Ngesaidi abala kwambie tibo woyo. Oyu wisoma by the way nda kutwika chao Jafeth mwicha. Ndisoma naenda kutwika engineer muno. Lakini nondo bengezi kwa wambeza nya wabatiba. Wethe andito na komeki. Lakini na mino no siena na yomanda kibarua. Kampuni ni mwaka wa 2018. Kampuni ni na kuo Kibwezi. Ita wasubati. Yes. Wasubati ni ndokumete bandu ba mwaka omwe. 2018. Paka 2019 ogu. Usubati uyora wetha ni we wa upgrade mala. Suyo uyora na thukumaku lakini wethia uwe na challenge pingi muno. Wethia mara twithukuma muno masaa maingi no uone masaa 24. Wonje. Yes. Uteka rande wethia wezo na zazi uthio mwasi ukomaneza. Wethia uyozimwa uyona utaizo ndege na wethia na by then. Yondo ni ana kwanza na mbio. Nini banambia oleka kwanza wethia ni stress. Ni stressful. Okay, ili we yani udukuma pio na binabyo lakini no umwebele we ili hata ibindesu. Mwebele oyaye musio muno no ndaiwa wa ngititha mbarona manatano. Usuni moi. Usuni wa moi. Na we na bill set we mundu ume we na nyumba yako we na mahitaji maguta mundu ume. Isiye kawaida ya mundu. Labuta we ona kele tuke bandu bigite. Yeye yindo tono megi no ndwethia moi withela we mutae muno kundu wa ya gwata ken. Nitwombe iwe ni short. Ayu ela twombe iwe ni gono no cia twenge na igola mwana wa ndeti yo we wegite we hotel tozura. Ayu ela naendie na monge na mwe aba idiwa na paiti kwa na mbeza. Yo wambandikie bukwake. Ndai na athuguma aya weka. Woni we wambe kwandika mukawosi. Inye naye wambe kwandikwa pau kwake yu. Na mwana tazoma aimo. Yes. Lakini naona ntina thuguma biti lakini wethia ni ngona tazoma aimo lakini ndimo thuguma. Yo elangu wete bwa tabwatio skulu. Alafu no ukuiwa aje yu no na kwandikwa ni mundu twasoma aimo. Yani saying sometimes we ona hata we failure. Yene. You know na aja wana kaze nikie we ato wake igeze aziangania ni wobienga le twasoma we we ona kwa nongwe nemu yani yona thukumie bandu ba chuma kimugu kwake chuma ile ayu nona na ile kia we atozu wake nundu wa chapati kichoga na membi kawa sana sana we ozu wake we wateka we wezia zindu cia teka we kwake ayu ela wambandikie chuma cha mbe na thukuma biti na gwata mbeza cia ukombo wa kioski. Ina inaiba. Chuma cha gere na ina thukuma wana biti na gwata mbeza cia kuwa materials ya utumia tikala ye. Nyao mazilia. Yua kwambe hoteli. Yuwe webanga kimundu. Ine ba kimundu umeniyo kwake. Ayu na kiandethe cio bubu ambia baba enda no na wethia ningwona undu kuthukuma. Na kwa wethia ni makini ona kwa no experience yo kwake. Yuwe nye suma izile cia thela na moye. Iwa ni toma yo kwithia ndika ngabe cio biashara. Kama nondo ya witha wili.
Iwo na ndie eta wakangondi na wakangondi wene wambikie neza iwo na ndie na kwata ukabezi bana na mbezi ya we yuzine mwaka wa 2020 ya na mbezi ya after me ile tatu waka corona iweze daigo iwe ya tunenga challenge munaona iwe ya uyozuwa hotel tuwa kuya kozi yoskini waka wamboko na Mungu ni ba maicha ko yalle we streets ne na streets no kwa kuwa chapati utesiki uwe twata mwe wa yu ende kula komba ne andu iwe zi andu mayemo kunga mamoze zindu kiwe chale ana wacho muno yu were ya kanzo na ayo timeo kimwe were ya nabyo muno ito katambo twezi atabinga uyosu na mbo kwenuka na yo kwazo muzina yune omuzini nezo kwizili unaona aishi iyo da kwandite wote. Okay, before you do the bow, to see the power to one book in Mukamusi. Maybe Bembesi, la was saved at our moon. You see a bambis, yes, and with away with Yango, and no Numi by a quangon, you nambis life yakwa, nambis, qua sort of moon, and maybe Diana, and you got a if in there soon la was 1 year was ya non Indian gay. You do is with a white TMS, is your savings, Sia bambis, or tell with your wadi bamus in a book. Na kibalona with the jamus, you get a 2 meter coma. Maybe no akiti obandu na maybe watu ngeviyata pesa isu ne nomba ne dio pesa ziona ina ngilita 40 yuko rona yokati itweka yete obinga yela nenu gyo amuzi wethia nondo kwa no kamuzi wezindu eguyane kutumia pesa anu endake wala maitweka la otawoni wegidango wili obuke wababa ikena anu wezino wila pesa ziyako ande iyo genyu weko luzi nondo zazi onde weko liko ko was pesa Iwo tatu me yu ilambezo wala harakati ilambezo ziyezo padelela. You as your flat. Sio nazi yoga flat. Iwe ya nao te season ya gombe balineza. Na bora nondo na kwa ne museum no kwa yoso. Na bora no mbe bali. Na ombia bali no ina kwa tambeza dai ke balo bintu e bawa silingi umwe. Umbe bali umwe. Ewe bali umwe silingi. Abo ya na museum no na kwa mya mabali manana bande. Ona ngwe no ka manana. Anedi ogoya musizi ngeke yabo. Na kwa ina manere gosi bizindi bana yiye kana mbe yo to ngira mbeza ziyabo. Ombola. Una kwa tambeza pamwe wagenda wekomi nazwaniye kusioka town nondo yune ngwe ne na mbeza na ndo ngwe no mambe yo resume mawiyani omalamo yini ba wote nazioka wote no kana ya miyo yawa yo sawa na boto ne mande base ngale kwenge yue kabala na thukumia nondo gwita kunta buziwe na yune ndo mando bandu bangi wethe no bazango wethe dio manegane au meazukana nenzio giola we aningi no gie na kwato we yune corona ya tolea idatolea ngoba unazio gie no zameyo yakwa no kandunu na mando ka base na kwatiria ina ambe yo zio jola we awa kombola na iweka na ambe ya we na ambe yo thukuma nona hii ona we one muzio muno kwanza na wewe yani thukuma munanga ngo uligondo na thukuma by corona yoga na you we kai wa manager ata we osuaku sako mnaomba ile ndo mamukire ndo mekwenda uthiwe yani ndo mekwenda kuya chapati kivyuko na chei ningi kila mundu be kila we sana chi kwa chai thiwe yani wa muka sasi yana kana wethe ni we yumba ne wethe naku ando matambi ya kwenda breakfast na kuebu ni we yumba ne za wa mana sai tusibika wetha umise chapati sia nondo oneka ni sie kwetelo bora wethe we ready kangi nikilikile ikone wa manager ata we weka weka no kanga mukasa 10:30 iwe na mukano ndo wezeni weka no baka ni bange be kuwa chei kube no nyengo wa chabati be omboka yo buno nyengo bange dia na mukasa 10:30 na ni si chabati nambe yo kimara me kukoteke izina ilo kuwa tezali mwene bangire azai su niende na kuwa wese ba yo kala izaka ka mbobo yo baini yongo set je yo bwiko kiende na kukazao yo gende na kutheuka kitwika geka na kwa wese no ni zikumere bangi dio mina na zaizu nezete topoko baote niende na ukazao ndimina ziabatinye ndipo tawe ziabatizie bo nombo kayungo bangirie yuno kukanga na kwetera customer wewe ya au ya nona we laizi nondo nineze kwibanga ninye ni weka na baimbesa nzeo na inona abe na mbesa yu no maito mwe we yo ya nengwe we ndo nzinda yuwe weka ni weka nengwe we nzinda bi ina manda muthuko miomwe no kana mwandika we ya yu
nundu wendeze kuwa chabati neza nyene ndele na chabati nundu nyene na kindethezia ngali wengi amboka aje na ozaizi niende ona umutringi mwe ababeka wona akangimembo tu zino wende ona what nundu ndoza withiko wozo mundu banza akagweneze we na woga wa munengo withia ndeze lakini withia no mubunde izi nyina mutringi ombolezo kwati nezo munengo mubuko mwe nona Anza mwana wambie ukaneza wanzenda kuuga tako na nukwenda nzinda. Wama no zindu molecha. Dama na you know you kane mugwari nyina thukumona game nyaita eliu. Nona we ane wambie inge bane wezi by then we awona yo ntina ni ndona imwambie wezi kendo giambia githa o customer ita na ambio manyaneza. Yende nyaita ede bidira. Nona we okwanza Nwendo tuzinda. Muyeli. Tieli nwendo tuzinda. Nogana manda muthoko mionge. Yes. Na mwongela bwire kundereze uwe jabati nundu kethi muno. Na wewe kandu tobo. Ningi watwika nukuwa mumbando ni maiwe wewe kai. Wekota bo. Manda muthoko mionge na mama yu tekatete yani asiani onage. Yes. Yoro gira thukumone zani nage akwatie kila kindu. Wewe ya we ani wokaneza. Tuende 2021 huyu. Yo no gie no we na kwa yu nengwe wambe yon kwenda nzinda yu. Ni mwinge we akwa gubu. Akanongele muthogo yonge umwe. Yo nongele muthogo miwethe ayu na thuko 300 na kwa ne gubu lakini wethe ayu ni na twika manager ni obuote. Ni boss. Party la na yu ne ona mati ya wethe nyene bu ne boss. Na yu twago mangendo ke ili nona we wende yaneza. Na yu no botwe na thuko 300 ya nwende neza. Na nigutungi onga imubea na yu mundu ni kwita Jafeth athukumia maku maibanga hata ni biti ya mundu abe alama wa mwaini wangi matibwa mundu like mibuko ela waua ugetha ni mugoni de bambuko wa asabati ethani mubuko mu kaja padengwe basilingi wani bibiti maana ile bibiti umaibanga hata mo athukumia zuma kwa ye onde ni maiba ndo mwetazi for example ene ko kunenga ngelekanyo ndiko tabia nego na kwandi kwenda onda bikilo maiba example isu ni sawa ganga maiba daily na kila mundu athenu kanunu kana muzalo wake mundu enda ukawiyani ekara ande gwe kuyani ati yagola athingi na mea watu kuma muno no weze mpira na onde za kuyanana nego mundu noga mukakima kindu gikaya mabio ni na mukabingwa ketho yacio mundu umuthe na kwanza wethe akwanza gule gona mudio yuta kuma muno ya maondila ni mongela wethe atima na ele mongela okendo gulo lakini la kuthugu mai bola muzala wa kuelewa ndo wethe ana one meumbele ona ima nona aritho gomana neza ni amo you maybe omwene uga ugethe andego ugethe ndina thukumia tatu wethe you no zie mwana wa muthukumia yuethe anondu na wana thukumia ngeli na gogo yuethe ani me uthukuma muno igenda makabe mwana wa muthukumia ongi omotebo still muzala wa suozu wethe ano mubagane bendwe nundu weze no methukuma munanga ngwetso ya muthukumia ongi otebo kana maginde yana ye ya ongi otebo yu muzala wethe atio lomwe yune maiba. Thank you so much Jafeth ningi so nitio gethe chebi ndete basa ola wambe isio bandu akaandikwa akauwo sabati ta asola lakini yu aenda up kweli wane munene kuungamia wandu wake make ndenende wa kuthukuma akana awia wa kuwa chabati tusio kwa Jafeth mwicha ikule next enda kule wekala na sia hata na andu awandikite relationship yenu itiliata so far nena mo tegala oneza lakini oyethia byo elanga bya muthukumi na mwandikwa yes wethia byo nge wimodeteza koya ne ona mombinge maybe yundie na andu ange weze no bakodi onga wethia no po nduto nozo wa muthukumi magambe ya bubuthia maka ungende wethia tegala oneza ta muthukumi na mbozi undu megala yes maya kwa na madharau mutheno yani we not tani kwithwa we na wa makwatiasu enota ninge muno kwithana muno ndu bayo mwe na aigua na mutabia kindu ndiona inzungila kana kana ngona yoza kindu zuri na ye tikana na sioneza ni ona mugugu maybe be muthena wa mukoko kethia like
budget ila wikite ya sindu kwako kakatalania ukethia ni batu anakwitha bene mubuko yimwe ya cia batite bo yani andu ani masubi ya sindu ciaku mundu niwe boss na niwe wika hisabu ya kila kindu kosa order ugasio mundi twenda mauta manondo muna atenda bando ya amutu ini cha muthemba tosi nimea kila ni matabazi ya buya nimea moze uyo sita uya wo yes kila no ikakendo for example ta yu metwizu na ya yunga ite metu na ndina ngo jumbili moga ongethia thili ondo thili ila matomiye lakini baike meja wana na akitha ni no tanu kwetha ni namo thank you ni ondo museo kokwato andu tonda kumami kithemba takio it's always good na ningi withu kumona andu mekukuelewa ni kindu cha maana sana kabisa wambia ni andu ewi muno kabisa vyo mata kukosea no yana oh, that is nice you Jafeth twasisia tiona economy ya Kenya be undu hili kwanza sindu ikambata ukethia yu maisha bala manethi ba witina tibo mayo kana mbe kugule Jafeth no wishaga ka we mwandike eka we kuandika oyu zaidi hela Andithana ezile yundu na mbio na natumekanye na izenge waya wande wanetheka yes no nie natumekana kwa wangu na mimi tu uthukumite tutu na ndu kwaragia ano koma ano utumia ziendu yes ayeni ya live ya wande sawa Jafeth uko pia na wamba tu asi kana ngalama ya maisha nduthi uko baba ukona pale zindu si kuendeka maybe umundi ni kwa kweka londo wethi wa umundi uteli uzu hina yeto ndo baile kuwete yani ukisio kethi hapana umundi vendifyu alafu sinu nizu si ambatete one no kwenda order ya sindu maisha yo maithi atangalikozi ya kwako kwanza maisha mudingo iwa matema zio lakini othi economy thili youthilie ninge okukonga isia ondo ndona kwibanga ni kwata kindu kethi ndine no kamoko mathi yes ninge ukonga rukumongethia ina manono ngubangirio uyozu yako yundu ina thukuma la ina kuongela ogendo ethia no na olo baini igana kwa wethia ndina eka yes it is true ndino gabuno ko kutanithia iwe ya nguma ciangania da mwizo wizi ni eka isaino kana wethia na matambi ya kuthekea ino kange ko budget yo ya kundu ndo no thukuma nigenda wethia ina atia rwa ikindu na iba muthugumi na oba undo komeano ndo tikwako wethia na nengo mwene kila jage yes na ndwanga kibanda nyene na ndome ya kibanda chako uyu na to me yo ke bandu ba around 7 months cha kukombo yes ngine kuma bubu no sa cha ndome ya chawa no balan bugomea neka ko ibaguti kwa okay oh that is nice tukite kumino kililia maybe be mathina mukoma nao namo twigaje kana mathina atikoma na mandu maybe maandikitwo moi maybe ando ta mameidi ise nizama da madozi hoteli ne be mathina mukomana na mo yita we boss na waiwo muandikwa yu kwara ni cia cionde mathina la mukomana thini wa aso ino hoteli wira na mathina maingi lakini utamwe ni ukaaga gomana na andu tofauti wangi alevi ni maya na meguya maina mbeza yo izani wegana na agya uga guya yo ga ikulia wina malu na mbozu with and wena we oto no nenga mundu na iwaze mbegwa yes kila gingine challenge kila tweza na jomo challenge chake yes azo you oto na yedia kigo kila kego yu muno ni chapua we ya wingi muno maitumia yake kuchapua kwata kigo fresh yes yuki na issue with ya wa kwata we kwata cha muno yuzi ni tenongi yuti na ulongi na ni wa space space ni muno yes with ya balo thugumia kaendo ni kai ni andu ni customer ni mpingi lakini with ya no ba yo ndo to na kwen lunch ndo na abune kwene yo nenge to kasemu yo to mia ka with ya wigie ndo mia nizionezi lakini boni bandu batonda mundu kuka akaiyo bu na maybe atinuka au kwa ni beka la wanti bakaiwa kwanza muno naende wendo thio mwango ndatekota 15 uwa wa those ya relax lakini di mana ugweto again weja ngevi gedi ni ugwete gendo wethi na kwa tunaizia mwa customer ndio mama kwenda okay thank you so much ni sila Jafeth ba utibo muthia wako
kwasia kana kuandikana kana bauwe yukuwa ni chabati ne tipo mulia wako maybe niwe though na future plans sia guta Jafeth ene la na woni onge ino na thukuma uyo zitivyo uyo langu thukuma forever ninge nongo kane thukuma lakini wewe uya ningwenda uyongi nange kana uyongi we maana ondo no thukuma ene la na woni onge wa kwizo wingwo uyongi biaza longe omunene wewe ndiye kwetio zwa Jabati uyoga kana niende siozu yona biaza longe uende thank you we na family bado ambona uziru na wira na woni kana ti priority oyu Jafeth na gu stable oyu stable kana no kwandika thukumie family nayo maundu ma family ubangi tata mimi rogo kulo yina ndekanya muno kana maybe italeto likilobo of course niozio wiki mwana no ngina wize itho na family na aningi obanu kuwa matazia utindo waije wedla we financially stable no wete loke lokwa mibango yitu nitebanga mbango lakini ngaina witha na finance ati kuboya kana maundu mese kwa lomokanila mundu itina lakini ugeza etela bau wenda ubiko kaimo babika tene wikata mubango webo mubango uyo wana gwela uweza iwe na ukoni azimo zo kwata gwogo bana izo kwata zanda Jafeth thank you so much tuimino kelelia ndabisi ndaiye mundu wa muika we babanza maybe mundu somete ngina form 4 ona gisoma chu na sia sometimes nikianiki ani bibe mundu wikito form 4 ange makathio mpaka university na you by the way ndina sia kana gisoma kimaana lakini be bandu babikibwo kethia sometimes ndipo bikabandu ketha teta kioteki ukasoma ukakwata mabalua ukekalande utetela wiya ndema ukwata mundu akazinye niki maana ndiye ndai nikite form 4 isabu ya kubingwa mukawa yandu membona ata sia nengisi university yandu angi ni maandike nyeniwe na thinie ndaiye mwana osu we babanza na muno wa mundu umeni kwithiwa aume be bandu mabikie biko babika bu mundu akagita kwiye tukabara kita kwa moyo kandi kitonywa kandi ndike maunduni nikitotholela kulanga athelela kila ndo no tabia mundu wa muika ni kila wewe age tono muteria thao ni wake akone undozu na biti mwingi muno mundu na kwa for example weke ro nezo ura inja mbezi ya uyono ne monini ninya basketball kwanza na kilazia ne wa ninya ngouga wewe ya kwanza ndiye nda story yezu ndiye nange wala uliga hiyo ni daibet lakini ndio monde ombele ya wa kila ndo no tabia mundu wa muika we bayanza ni kila wewe akitono muteria maisha ni make ni hapo kazi muno undoni usu na lakewe ya kana ndoni aibikia na kuambesia yene thank you so much wewe wabayanza mundu wakwa ni wewe ndi maundu kibathukani tusongete nesa kabisa na sia kila kiuterio sacho ningi bani na kindu kitateria mundu sijaona kabisa kwa na story ya gundu tamewa kwambia bwe mwandike wezo bika bandu wethi wona akili sia ku save mangotole niyo sio mundu wako gwithuko mind uka save wiyete kwandikwa tiko sia kabika bandu kezo ko butu kilazima wakita kwetla mundu asembe ungino ubika hake yani aka kitotoloka aka kuyaje nini anisi ati ya yani akwa thukana ni kwithwa no mu treat yanai but sometimes ni twenda change. Thank you so much Jafeth. Tutapia by the way mukawa zuwa kubati tha ba wote ito by the way ani tuisa aja bati muno ani twenda aho ya maybe mukawa waku balawi maybe nambo ya simu mundu kwenda ku support simsi yangu them batos mukawa wa kwanikite opposite KMTC chini ya mnazi na yolo wa Petros we katikati bandiketwa kwa mwicha wa ubeteto wewe ona namba ziandiketwa bandu kwa mwicha hotel nipo kwa mbezi namba yako ya simu yes 0748 09 60 41 Chokelele 0748 09 60 41. Thank you so much Jafeth mwichano ndo wa time yaku kaba kutumwa naito kukonya inde safari yaku ya wea